Dobar dan i dobrodošli u ovaj video. Malo nam se izrazivalo stalno, ali ovo bi trebalo biti 4. epizoda, možda čak i 3. Nemojte nas držati za riječ. Znači, evo dobrodošli u 3. i 4. koja god je sada. Nešto nas zezaju ovi programi za snimanje. Vinko, pitali ste, ako pita i kako se pita, zašto Vinko ne snima, pa veliki razlog tome je zato što za snimanje na mobitelu je potrebna jedna stvar, valjda svi znate za sada šta je tu. Root treba za snimanje, ako ne znate ostavit ću ja link u deskripciji, možda vidjet ću. Uglavnom, root vam je potreban ako hoćete kao mi snimati. Evo, ja sam našao lapis, ovaj plavi kamin. Čuješ, Vinko? Čujem. Evo, 3 komada. Da, 3 komada. Nadamo se da ćemo naći ovdje dijamante. Ako Vinko nađeš, onda zovni mene, jer ja imam ovaj željezni kramp. Malo ovdje šta? Ne vjerujem. Evo, imam malo crvenog kamena vamo. Ovo prvi crveni kamen koji smo došli, to sam našli. I recite nam, ovo isto snimamo na isti dan. Samo smo na drugačijem mjestu sada. Evo, Vinko se malo šutio, pa može on malo sada početi pričati. Šta ćete pričati? Malo komentiraj planove, program. Još nismo smislili koju ćemo igru igrati, kao drugu igru, znači osim Minecrafta. Najvjerojatnije je da će to biti FIFA 15, ali još ćemo vidjeti oko toga, jer ne znamo ni šta ćemo raditi FIFA 15. Evo, Vinko je već poskočio, nešto je dobro našao. Šta je to, Vinko? Idem do tebe. Uja, šta je tu? Šta si tu našao? Nisam ništa našao, vidim samo do tebe, pa ne znam kako saći. Ovdje ima lava. Upao sam u lavu i mrtav sam. Gdje si? Sve su mi stvari u lavi završile. Evo, našao sam zlato. Vidi, zlato ovdje. Ali znaš šta? Ja sam nisam imao puno ljudi stvari, ali imao sam željezni kramp. Baklja, nisam imao puno dobro. Evo, napravit ću ja ovdje sve. Ajde ti dovršavaj. Može, evo, osad ćemo se podijeliti na sve zadatke. Ja ću uzeti željezo, napravit ću šta treba i daću ti zlata ovoga što sam našao. Ja kupim samo malo pijeska, jer mi treba za prozor. Evo, kao što sam upao u lavu, nisam mogao skoro ništa napraviti, jer me nam i nasio na to, ali nema veze. Ali je duboka. Baš je duboka. Ima. U špiji smo našli baš duboke. Vinko će nam pokazati kasnije kada se on vrati. On će nam pokazati željeza, zlata. Ja nemam pećnicu, moram ovo ispeći. Evo, napravio sam kramp. Imam ovaj drveni kramp, pa ću idem malo podrvati. Dakle, ako imate ikakve prijedloge, ljudi, u komentare, u prvoj epizodi, u drugoj, u trećoj, koju god želite, mi ćemo uvijek gledati naše komentare. Sve nam predlažite, šta god imate, što god želite predložiti, podijeliti s nama, ili ako želite da vas reknemo u videu. To još nećemo u stvari raditi još. Sada, znači, ako hoćete komentare, mislio sam kako još reknemo u videu, nego vi sad upišete u komentare da shoutoutume u videu, ja onda reknem taj čovjek je pitao za shoutout. Sva pitanja koja nam imate postaviti, i to sve ide na komentare. Napravit ćemo Facebook i Twitter stranicu, ali nismo još do toga. Pa, ja mislim da smo dobro počeli, evo, kao što sam rekao i u kojoj, nisam u prvoj ili drugoj, nisam siguran epizodi.
Rekao sam da nismo iskusni, da nam je ovo prvi put da ovo radimo, pa recite nam kako vam se dojmilo naš prvi video, kako drugi. A sve to nam možete pokazati lajkovanjem videa. Samo like ili dislike, a ako bude više dislajkova, onda ćemo reći, ajde dobro, to je bio prvi video. Očekivali smo to. I pitanja, molim vas, postavljajte komentare da imamo šta odgovarati preko epizoda. Jer ja imam 2 mobitela, pa mogu na tome čitati pitanja. A i kada dobijemo Facebook, onda ćemo tu reći, vidi, spawner, brzo ga osvijetli, a ja ne moram se stvarati, ja mislim, jer ne imamo zobja. Osvijetli ga bakljama, ne slučajno da ga iskopat, nego osvijetli. Od toga ćemo levela dobivati, ja ću napraviti za levela. Ne, ostavi baklje, osvijetli tuda svakdje da se ne mre. Ljudi, evo, kao što vidite, našli smo, ne vidite vjerojatno, ali evo, našli smo spider spawner, što je sjajno. Nemoj sada ići od tuda, neka zapamti. Stanite. Nemoj tu da. Vrat se gore. Gledam da... Znači neka, vi ćeš ovako, znači. Gledaj, vrat se tude. I sad ona je ostala negdje. Evo odavde, recimo, evo odavde. Kreni iskopavaj gore. I kada dođeš gore, onda napravi jedan veliki da znamo gdje je to. Evo, našao sam lapis lazuli. Dobro, ne možeš to kopati, aj prvo iđi Prvo iđi to napravi. Nemo ba, izgubit ćemo spawnera, to nam mogla levila zavniti. Evo sad sam, evo crveni kamen. Aj, vrati se tamo. Znači ovako, Vinko, pogledaj. Evo čak i Vinko, sanda željeza. Vinko, ovako, samo ideš gore kopaš i onda kada dođeš na zemlju, gledaj. Znam, kad si ovdje, samo napravi veliki turen da znamo gdje je tu. Evo ovako, ja sada... Nema veze kad budeš prema gore prokopavu, znaš da ćeš ga dobiti. Znači, naprav moram drveno, imam i malo što pića vam. Nije, sve mi je zgorilo stvari. To je timer za epizodu, ovo je malo bila duža, za 15 sekundi. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.